Ki nong tre jongka EMRI 108 Emergency Service ki bahapok kalama jongka Meghalaya EMRI Workers Union. Kila beteng ke jengi ki jongki da ke basangnya terekam menta la kandai sengi. Hapalau jongka office terekam jongka ne ke office kebadan Halau Malaysia Long. Kini ki nong tre 108 Emergency Service kila sedang yang ke jengi ki naduk kakat praterik menta unaitung arajar arpuar. Halur kejing dawa ke bahak kamat na ke sorkar bahkan shimti hino bat ban penyat no ya ke 108 emergency service haga jela om ban beteng ban ai kontrak ya ke ngakam syaka company GVK EMRI. Ha kejing keran bagi dong patai kubur haga sengi ke bakandai jong kejing ki jongki. Kinong yalam jong ke Meghalaya EMRI Workers Union kila penramjur ke sorkar ke basu sengap menti halur kene kejing ki jongki. Namar wala keladon kejing kendu bagi officer sorkar hek sengi belalaj Ndri amcemla bancim ke gunung garai. Penban nak liang ke sorkar klasu sengap bet klam khot ya keren yaki. Kini kinong yalam lepan pau bawa menteri sorkar berkemik ke tenat ke kot kakia Omdan Hasilong. Ndri menteri rangba ke jela lani sembut menteri rangba kila dai ban khot ya keren yaki. Kumta kini git khot jangka Meghalaya EMRI Workers Union kila berngem balara ke sorkar kadang nyai liak menteri hagi sengi banwan. Kin senang penjur ke jingki jongki dagi waipat kirukom. Ngasngu ba namar ba pro istayo health minister umdan te hakajing sngu ka junga kalong ba kidon kiwi ru ki cabinet minister chief minister udon deputy chief minister udon te beli nakaliang jung ki kimla ban khot mo namar beli nakaliang jung ka sarkar ka ong ba kani ka dei ka very essential service te fisngu ba kalong essential hadu kata beli pim khot ingi overnight ken mo mentangi langsung kendai sengi hang ni ngiru ngi sengu perkat hi ki patba ki ladu bahai kan ke service kam tam gitu ki baja ki accident mo ti nakal yang ke sarkar la da ka sengu ba ka sengu khia du kata ki patba bale kam khot overnight ngi bangin ni keren ban soft no kan ki jing oi nakal yang jungi te namar ngi sengu ba ka strike hi namar ba ka stop hi ka service mo ka strike hi kala dei ka ba kasinjam ka bangila sim mo namar ba ki patba kila du ke service ndre ke syong pat hakibor sarkar kan hakibor sarkar nga sngu ban krenjur ke sarkar kan ke por mo balai ba kim sngu thu la ne kim nang ban prioritize ke ong no ma habaka hel kadika topmost priority te nakliang jong sarkar pat ngi iba kamsim priority ya ka health haga state kuma kalong mentamo ki ngap jar kim ko ban penbet ya kan kejing ka biki ba ki don kam ya kejing sumar kejing pang haga por bapang bestom te kejing pe ke jonga ngai ba na pedeng ki cabinet minister kham tam le ki balong bakli haga sinsar kadara ka state ngai man ki lik mare keleng ngai kumba kisim top priority man kita ki kum kita ki khalai kita ki kasino lani ngasupet ken ki por blak dep ru kasim priority man ni kita ki yakini ki wine store yakini ki ngapen ndrei kastiat jungi kan pois ken dala kalong kumni ngasuper khat ba la khnai sngi menta jing sisa nakaling ka sarkar la da kasim sisa ka priority na ka menta jungi kinong trehel kala di ban penbek no ikan kejing bom kwa jung ka sarkar mo ban sim la ni ban tip over ikan ke service te ka long bek ba ka sarkar kam kwa ban sim ya kejing ba kli kumang ong mene ka top priority ka de ka health te la da ka sarkar kam kwa ban sim ya kata ka responsibility na mata ka kwet ka kya ka jong upai ba nong sinong kamut se ka state jungi kan poi mentangi perkhat la da ki briu jung ka state kimlong kwet kimlong kya te se ka state kan develop mo jing sya ka sarkar ka diban sim priority kata kurkom gen ka diban perkhat kata kurkom gen ada kibriu kilong kwet long kya ka state kan develop mo